आम्बागाव प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया गायसनथाय सानजों लोगोसे फ्रेशमेन ससियेल डे फालिदों। उदालगुरि जिल्ला सिंनि आम्बागाव प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै खुंगा सेथि बोसोरारि गायसनथाय सान आरो फ्रेशमेन ससियेल डे एबा गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा बिगोमा आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारिमोना बाहागो लायो। बोसोरसे सिगाङावसो गायसनजानाय बे फरायसालिया रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों होनना फरायसालिनि बिगोमाया गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। First of all, good afternoon to all portal media. আজি মই বহুত হেপি আজি এই মোৰ স্কুলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু লগতে সোশ্যাল ফ্ৰেছমেন মিট ৰাখা হৈছে আৰু এইটো ইয়াৰতে এইখন স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰা গ'ল। এই অঞ্চলত ইংলিছ মিডিয়াম ওচৰত আছে হ'লেও যাতে আহি থকা দিনত আমি ডাঙৰ স্কুলৰ লগত কম্পিটিটিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ ষ্টুডেণ্টক লৈ আমি ভাল কেৰিয়াৰ দিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক বা এটা ছাকচেছ হয় লাইফত। আৰু লগতে আজিৰ তাৰিখত মেক্সিমাম গাৰ্জেনে নৰৈলেও পাৰিলেও কিছুমান গাৰ্জেনে প্ৰাইভেট স্কুলবোৰত দিব বিচাৰে। তো ওচৰত থাকিলে সুবিধা হয় গাৰ্জেনবিলাকৰ কাৰণে। তো আজিৰ তাৰিখত BPL কেটাগৰীৰ ফেমিলিৰ গাৰ্জেনো প্ৰাইভেট স্কুলত শিক্ষা দিব বিচাৰে যাতে ল'ৰা ছোৱালী ফিউচাৰত গৈ ছাকচেছ হয় বা এজন IAS অফিচাৰ হ'ব পাৰে বা এজন ডক্টৰ ওলাব পাৰে। মোৰ ল'ৰা ডক্টৰ মই বনাব পাৰিম বা মোৰ ছোৱালীক মই ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম বুলি কিছুমানে ভাবে, কিন্তু দূৰত থাকিলে ফাইনেন্সিয়েলি চাউণ্ড নথকা ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। তো মই এই স্কুল খোলাৰ পিছত ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবোৰৰ BPL কেটাগৰী ফেমিলিৰ গাৰ্জেনবিলাকো এই মোৰ স্কুলত এডমিশ্যন দিছে। তো এই দিয়াৰ কাৰণত মই দায়িত্ব লৈছোঁ যে ময়ো আপোনালোকে অকল গাৰ্জেন নহয়, ময়ো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, ময়ো গাৰ্জেন। মই যিমান পাৰোঁ 24/7 মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মই দায়িত্বটো ল'ম আৰু আহি থকা দিনত ক্লাছ 12ত যাতে ভাল ফ্লাইং কালাৰ্ছত মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক পাছ কৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী কলেজবোৰত চিট পায়। মই এই থিংকিঙত এটা কাম কৰি আছোঁ, এডুকেশ্যন দি গৈ আছোঁ আৰু আহি থকা দিনত মই দি যাম। মই যিমান পাৰোঁ ছ'চিয়েলি গাৰ্জেন লগত মিলি জুলিকৈ মই এই স্কুলখনত চলাই যাম আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টবিলাকো মই ছাকচেছটো আনি দেখাব পাৰোঁ বুলি এই ইনষ্টিটিউশ্যনক মই এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে জিলানি सिङाव। তো রাইট নাও বুंनो थांबोला फार्स्टलि इन 2014 एस्टाब्लिश प्रिमियार जुनियर कलेजनि मुङाव आं उदालगुरियाव एस्टाब्लिश खालामनायमोन 2014आव। बेनि उनाव थाङै थाङै 2017आव कम्पिउटार इन्स्टिटिउट एस्टाब्लिश खालामबाय। बे कम्पिउटार इन्स्टिटिउटनि नामा जाबाय राजीव गान्धी कम्पिउटार साक्षरता मिशन। बेनि उनाव 21आव আকৌ आङो एके नामेरे प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि स्कुल
गरायबारियाव माने एस्टाब्लिश खालामनाय जादों आंखौ बेक टु बेक नेक्स्ट इयारावनो बे 2023आव बे आम्बा गामियाव आङो प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि नामखौनो होनाय जादों आरो दायो बर्थमान आङो नट अनलि स्कुल सलायाखै आङो स्किल डेभेलपमेन्टनि सेक्टरावबो गथ'फोरखौ लानानै जुदि नाम लानो थाङोबा बिउटिशियान कर्स इलेक्ट्रिशियान डाटा अपारेटर्स सुइं मेचिन बेफोरखौ माने होगासिनो सेन्ट्रेलनि स्किम बा जोंनि आसाम सरकारनि स्किमनि थ्रुयै आङो गथ'फोरखौ माने स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होगासिनो जाय बायसाया मेट्रिक फेल जानानै बा 12 फेल जानानै न'आवनो जायफोरा बेकार गोलैना थानाय स्टुडेन्टफोरखौ आङो बेफोरबायदि स्किमफोरखौ लाना फैना 3 तारिखाव होलांगासिनो आरो फैबाय थानाय फिउचारावबो आङो होलांगोन आरो नट अनलि फ्रम ASDM or PMKVY थ्रु SSB फोरनिफ्रायबो आङो बे स्किल ट्रेनिंफोरखौ आङो होगासिनो गथ'फोरखौ बे स्किल ट्रेनिंखौ लानानै दिनैनि तारिखाव आंनि स्टुडेन्टफोरा बहुद माने किसुमान इन्डास्ट्रियाव किसुमान पार्लारफोराव किसुमान गलाफोराव गावनो व्यक्ति सुइं मेचिन मोनसे लानानै माने गावनि जिउखौ बा संसारखौ सलायलांगासिनो बिसोरो बे ट्रेनिंफोरखौ लानानै थ' आं आरो आसा खालामो दिनैनि तारिखाव आङो 1000 जननि बांसिन स्किल ट्रेनिं होबाय फैबाय थानाय दिनाव आरो आं होलांगोन होननानै आङो कमिटमेन्ट होयो आरो आङो बे ससियेल सार्भिसखौ आङो मावबाय थागोन